October ni som pani kumsang ni som ni pali hania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau achawm Israelian harsat na hatok neu newa chungkara chuan Israel sipai ten an malak na lian tham tak tak te thulpha na hanai lawa Lebanon United Nations Peacekeeping Force te headquarters chu Israel sipai ten an kapani tia han pu mek lain harsatak le hau tak taka noi chumi tuma hanlo bei to Hamas tale Hezbollah firfiak pol holaka beipuan thlakna chu cholsan zai hanrel chung lawa Israel chuan heng anmani deblok loka firfiak pol chak tak tak te hi ama anga ronding chok le thai tura nuchia hi antum lo haniti hachiang viawa The Guardian chuan UN Peacekeeping Force headquarter Lebanon ami IDF ten an beinia hansoi nutranga darkareng emozat nuwa Lebanon ramchunga IDF ten airstrike an zuile ta ani IDF te Lebanon hetianga anchat zuile tak zelawang hian Middle East boina hi zawzokin apun lun lauthona lian tak aum zuita ani tichon hebe puithak na Israeli Air Force ten han kalpuina hian expert tam tak ten lauthona hanai tak na chanchu Lebanon firfiak pol Hezbollah ten alowin an bei puithak na Lebanese sipai panni anthia midang pathumin hliam han tur bok ani chu Lebanon UN Peacekeeping Mission headquarters an bayani tia an pu nu darka reivak lawa thil thleng hani wangin Israel hian an mazona loading telaka poisak tak tak anei to lo niin an hriat pha ani thil pakhat chu Lebanon sarkar hian Israelin Hezbollah firfiak polte Lebanon ramchunga han beina hian in rol andulawa heiwang hian thamasa IDF ten Lebanon ramchunga Hezbollah te hanlu childon khan border vela sipai anda zongjong Lebanese army te chu nuk dokin Lebanon ramchung munlaili lampanga hanlo la chuak to hani IDF te hian nimin le nizan thleng khan Lebanon rampum puideu thoa airstrike anaya muntin maya bompuak ri khriat tur hauma tichon hetianga beipui thlakna lian tham tak mai han kalpuina hian The Guardian chuan Lebanon ramchung bin Jabal province sa Lebanese army te checkpoint bula Israel sipai te hian airstrike hi hanvanaya heiwang hian Lebanese sipai panni nunnan chana midang pathumin hliam hantor phatani anti henpuna hi Israel am chuan hanlapom lawa Israel Defense Forces IDF chuan Hezbollah hote omna mun chu nasatakin kan bei ngai maya masa strike na muna Lebanon sipai Lebanese army te facility engma mu kan nei lo anti zirchiang tu analyst than khat chuan 100 danin Lebanon ramchunga hian Hezbollah firfiak pol thlop tu mitam tak anoma Lebanese army zinga ngai po hanom boka heiwang hian anmun matrangin Israel sipai te hi Hezbollah ho in thuam dananga in thuam chunga lo beilet tu anomani andring thung ane achan chu IDF ten Lebanon ramchunga strike anaina zongjonga hian ground apo target big nain operation zongjong kalpuyania chungan target tur zongjong chu Israel anthat polten uluk taka anfin fian nuwa airstrike te ground operation te naithinania heiwang hian arhan pain Israel Air Force te hian Lebanese army facility hi han beingot chu handring lo deu ani heibaka hian voin lama IDF ten han soifiadan chuan UN Peacekeeping Force tia kanron soi UN Interim Force in Lebanon UNIFIL headquarter han bei chungchanga pokhan Lebanon an headquarter satranga metar somnga velahla Hezbollah firfiak polte hanin kula masechung Hezbollah firfiak polte chu UN sipai te hian an dar silo wangin IDF te tan thil hlawm thlen thei hania chu hanwa beitani ti IDF te chuan an soya UN Peacekeeping Force te headquarters zero hi chu direct in han beilowani ti annem heta maseng wangin nge hanlo torve tiro chu thil thlen dan hanjir cheng donani ti an soya Hezbollah firfiak polten Israel sipai te thil tiang tak turin an headquarters si Israel pumol phona turin an kap du mai thani antibok
hetianga Lebanon Hezbollah firfiak poltene na hanin beina wangin Israel chuan UN le Lebanon sarkar la katranga harsat na hato belle tak mek lai hian nizan zanlai thlen ma deu Israel local time chuan zandar kwole minute somli vela khan Gaza lampanga Israel sipai ten strike lian tham tak mai hanaya heta hian mi somthum velin nunna anchanani Lebanon ate Gaza te West Bank le Syria te mun krang Israel sipai ten operation hanaina hian beipui thak na hi turu takle lian taka kalpuyani thina mase nga tinge mithi hanwatlem veti hi comment lama po zo na hinai fo thina tuna Israelian operation ha kalpuidan hi full scale war anga in dona pangai taka kalpuyani lova target big na in Israel sipai te hian na tak takin an target big chu an bengai maya mase heng an target te hi firfiak pol ho infrastructure te ral thuam anda khom na mun te ani tlang puya chutiang chu ani lo chuan Hezbollah firfiak pol hroi tulu big te anom na mun te han target thina hei wang hian nunna chan han tlem thina air strike an ya piang hian mipui chen tam na mun targetin strike an nei ngai lo ani chuai chuan han ral thuam te ti chiat hi han thil tum hania ral thuam anda khom na Beirut khopuya ringot po building tam tak anoi dar to ani Gaza hian civil mi nia chal thai si mase firfiak polte thop tu Gaza Civil Defense Agency chu dinania heng ho hian report an pek dan chuan Jabalia khopuile raltlan kema beipui thak na lian tak tak mai zandar kole minute somli vela khan Israel hian aron neya hemi malok hian IDF ta chuan nasatakin air strike ron nain Jabalia le ache vela hian beipui thak na aron nei to boka hemitum hian IDF te bom thaka wangin mi som panhi lain nunnan chana anjinga hian meichiale no pangtepo hantelani tin han reporta tichon Gaza Civil Defense Agency director chuan Jabalia le hachevela hian beipui thak na hi voikhat mai nilawin Israelin do thlona ta chu akhat tokin mutur hanom teuranga civil mi te tomhimna turatana Jabalia kemle hachevela kan buat sai school pasari te chu ron bain hanoi chhevekani hantibok masa civil mit te tomhimna tura hanbuat sai anoi chhetweka hian anwain nunna chan jongjong hi mi somthum chau ania chuwang chuan civil mit nilovin Israel chuan Hamas firfiak poltale Islamic Jihad firfiak polte hanitin annem nget mia thung ani voin lama Gaza Health Ministry in update anei dan chuan indona tran ani tranga nimin thleng khan Palestinian mi singli sangni za somnile parukte Israel sipai ten anthat toni hantia hengzinga somrukle pakhat te chu tun nai darkar somni pali kalta chunga IDF ten anthat te hanni tin han report bok Gaza Health Ministry te authority tele Palestine organization krang ten nunna chanzat anpon hi engtiklai main Israel chuan halapom puilo hani Jabalia refugee camp le hachevela school building Israel sipai ten airstrike manga hanwa beipo hi firfiak polten tom himna tan an manga helai munatang hian operation nain han chuak thrinani ti IDF ta chuan annem nget thung ani ti chuan civilian te omna mun niom takin achevela ambulance te tam tak da khom ani boka mase heng ambulance te hi nasataka ti chiat ani ti chuan khovela indona rang chanchin zirbik tu think tank pakhat Khovel media lian tepon anthir dan le hanzir chian na hanon phochu photrin the Institute for the Study of War ISW ta chuan tuna Israelin Lebanon ram chunga UN sipai te poi han khoi tia han puna hian thil thlen dan hi thil dik tak poloni sela Israel hi thiamom na chen nauma achan chu Israel le Hezbollah firfiak polte hi hanlowin do towa masa in do na hatop nuwa Lebanon ram chunga kumsang hile paruka khan ale lam ten poyanin khoiton tur veng turin peacekeeping force satan UN sipai te hi dalu hanlo ni towa masan duty post atanga hlalo tak atangin Hezbollah firfiak polte hian kumkhat chungzat Israel sipai te an kapa an chai buaya Israel ram chunga mei cheno pang poiselo ten nunnan chana civil mi tam takin liam han tor pha towa
chuti chung chuan Hezbollah ho dang chat tur hian operation po han nei lova khain do na hatop nuwa Israel ne na inram na thuthlung an zia zongjong po Hezbollah ho te hian an bo chachungin Israel ne na hian information engma han pelawani hantibok ti chon chu tianga kum tam tak chung boina lo in mung to le Hezbollah ho la katanga IDF tele Israel me puiten harsat na han lo to thin chu apuak ke ta tuna hian chung zongjong awang chuan very serious risk antia UN peacekeeping force tatan hian Lebanon border nai vaile Israelin bepuya thak na mun krang nai vaya UN peacekeeping force post krang tan chuan risk sang tak anitani anti Harry Pot hi hadik na chin po homai thaya hachan chu unifil ho post mun krang bulok loka hian Hezbollah firfiak polte mun awma wangin chung mun chu IDF te hian han target lo thailowa in bainalian tak achuaka chungwang chuan silai muleng vel le bomleng vel hi unifil hian antur thaive bok ani Lebanese army te po zirtopni tlailam panga khan IDF 10 anom na mun chevela strike an nei donani ti an khretir loka mun himlama in saseng turin han khretir loka ti chon bai pui thak na an kalpui ta chawa masen khretir na hi Lebanese army jing a than khat 10 han zom du lawani tin The Guardian chuan han report bok heti role hian hajes chuan report an pek danin US hian amma role play trinang khanilovin game thar tactic thar amang ni in hriata achan chu Israelin Beirut khopui central Beiruta nizan masa air strike lian tham tak anaina khan Israel sipai te hian an bom man tamber chu US ko chuakani ti ake thematrangin nem ngenia US hian full support pereng chung sin Israel aka hian do dalna le soichiat na anei fauthin nia 102 han soya chung chu international pressure nalutuk Israelin adon tur venatana US hian ati niin handring bok ani tichuan heng bom thokna tak mai te hi US remti na lo chuan Israel hian amangot thailo niin han soiboka ma se than khat chuan hei hi han oilo thunga US hian UN Security Council po veto power amangai tolowa ain chut ngon san tiel zokani hantibok Gazalam panga IDF 10 firfiak pol holaka Jabalia le ache vela beipui thak na hanaya po hian Israel se paitan soifia na hanron nainon le achuan Jabalia refugee camp le ache vela hian firfiak pol tam tak anoma chung ho chu anwa bayani ti an soinon lea The Guardian chuan akhoilam jok soi hinge dik ti po engma finfia thei anilowa achan chu foreign journalist te helai hmuna hian lu remti ni lo wangani anti heti lai hian khovelin an ngai venem thil thleng haum boka Russian leader le Iran president te in muin rampanin khovel thila ngaidanin nang an nei te an soya Iranin Ukraine in donatana drone Moscow nena hape ka wangin Israelin Iran abei thutpua Iran loin ven himna turle chanle na turatan Moscow hian missile tamtak Iran nena hian a supply ni in hanpu ani The Associated Press chuan nizan tukinjing lampang ma to joka khan Russian President Vladimir Putin chuan Iran President amhua Tehran in Ukraine dona turatana Moscow nena ral thuam a supply laile Israel e Iran nuaya firfiak pol chi rang te in kara in dona rap thak tak athen mek lain hein biak na hi hanaya Russian President Vladimir Putin le Iran President Masoud Pezeshkian te hi Turkmen khopui Asgabata International Forum anai na muna sideline in biak na ursun tak anaya Middle East din mun chung chang po han soi dunani ti an report bok Iran hian Ukraine na Russia hanin do mek lai hian nasatakin hatan puitoa kumsang ni somni pannia inram na thuthlung han lo siam to chu in dolai hian Iran chuan nasatakin ti hlotin tumin maron la US dollar tlugle dingon khat point pasari man hu veljat drone Russia nena hian athen to ane tichuan anin biakna hian puanjar lo thil tam tak an soin handring boka British Intelligence Agency M15 head Ken McCallum chuan Russia chuan Iran nuclear program kalpui mek chu ral thuam siam chona tana hanman thaina turin nasatakin hatan puyani hantia chungai dan chu US point apom pui boka
Associated Press chuan US le UK ta chu Russia chat dana hian an lungoi lo hle ni antibok ti chuan Vladimir Putin le Iran President Pezeshkian ta hian New World Order han sei lang boka trang du na hanin thop ton ani chuan khovel thunun tu le thunai na sang tak nei tu tur New World Order chu an din thaidon ani ti an sei lang bok ngani ti chuan International Forum a hian Nimin Khan Russian President Vladimir Putin chuan thucha soin khovel in rel bol na thar khovel op tu thar New World Order chungchang ha soi lang ngal boka Moscow le athurwal puiram ta chuan western ho thilti thaina chu dan cha kantum dona hun reilo te a Kremlin le athurwal pui ten thilanti thaina New World Order chu kan mu thoi dona ni hati BBC a political analyst ten han saidan chuan hetianga Russia in chak taka malak mek lai hian Middle East a boina kal meka western ramrang rang ten Israel an thop na hi tunaya chak zok ka han pe ni lo chuan anti sul hle don ani anti ti chuan voin chamha dar somarik ma deu khan Middle East lampanga Hezbollah hotele Israel in dona kal chhomek ka The Times of Israel chuan Israel local time a jingdar ruk marik ma deu khat khan Hezbollah nena in zom media ta chuan Lebanon firfiak polten reivak lo kalta khan Haifa khothang lampanga sipai munpui rocket mangin anka pani ti anpuanga mase heiwang hian Israel rama siren ri haumlowa bayani thu report haumlo boka akhato ka Hezbollah ta hian an beiranga wangin Israel ramchung munfrang franga akhato kin siren ti rik ani fautrina mase tukin jing darli velatang khan IDF Home Front Command chuan engalat ma hanti chuak lawani hanti bok hetiang ani mek lai hian tukin jing lampanga tho khan Israel chuan Lebanon tanga drone panni ka chua ani nuwa Central Israel a khopuilian tak Herzliya khopuya building pakhat chu ka ani ti anpong jara ti chuan Hezbollah ho drone panni ten border aron cross nuwa IDF fighter jet ta chuan anum jui ngala drone pakhat jok hi chu ankap thamaya mase pakhat jok hi anka thak main Herzliya khopui chunga hian poikhoi na anei manta ane The Times of Israel chuan engwangin nge IDF te hian drone panhi na hi anka thak man lo ti hi engma report kim chang haum ri lawani antia mase drone pakhat hi chuan khopui chunga poikhoi na chu anei tange ya social media video footage andron post thren khata chuan khopui chunga building rang chunga drone hi athok kol manani antibok Israel media Waynet News le Hebrew media ten report an pek dan chuan ramchunga melma te drone haron lutani ti khriat tirna halat chu tiri kani ngai maya mase heti lai hian Herzliya khopui chunga building pakhat chu bomna takin asoya drone lo dang chat tu interception missile puak kein hei hi awangong nge drone hian akap jok ti kan threlawani hanti heti mek lai hian Israel TV channel 12 chuan Herzliya khopui chunga thilpu ka wang hian kangmai chuaka building chau hi drone hian a beilo nge electric power supply po khopui chung mun than khata ti top ngal hani boka Herzliya khopui chunga city police ta chuan puak thai thil lampanga mithiam bik tenen a mun hi an thlengji ngala uluk takin mipui ta himna tider thong thai tu hom nge amlo ti anen fiameka building pakhat hi chu nasataka ti chet chu hania mase thile liam hanam lawani tin han report nane The Times of Israel chuan kumsang khajakwa somsari pathum nuwa avoi khatna tan Yom Kippur hun thiang hlim chu tuntruma hian avoi khatna tan hayalat noya man ani tameka Israel ten Yom Kippur ni thiang hlim han man huna hian an trong traya cho an ngai thina mase heni thiang hlim halo thendona hian rocket jasom ni jatin firfiak pol ten hanron bayawangin war zone in dona muna sipai tachu chongai lo turin khriat tirna hanti chuak ani Israel hian Yom Kippur ni thiang hlim hi darkar somni panga chung han mang thrina Jerusalem a chuan ni jan darnga le minute somthum pakhata tangin han mang trana ti chuan janin dar ruk le minute somli paruk thlangin he tong trai na hi han mang dona Tel Aviv lampanga chuan ni jan darnga le minute somnga pakhata tran ania Zalinda rukle minute somli pariat thlengin chongai tong trai hi an mangdon ani
ti chuan voin hi Israel calendar chuan holiest day anti an thiang lim ber ania Israel Home Front Command chuan he ni thiang lim man chung hian special security system man ani thu an pung jara Israel mi puiten kumsang kha jakwa somsari pathum nuwa khan hetiang taka raltri hian he ni thiang lim hi an la mangai lawani anti hetianga mun rang ni thiang lim manga hun an man mek lai hian Central Galilee town lali suat chen mun Nazareth kho chevela rocket siren nasatakin tiri kania hei hi Hezbollah hoten rocket rual hanon ka chuwangania Masa Israel van bo ruak veng him tu air defense system ten an lo kap thavek thung ani firfiak polta hian voin an ni thiang lima hian nasatakin ti buai hantuma Nazareth lampang tin zona rocket an ka chuan nuwa hian Hezbollah hoten voin chanu darni arik madeu khat khan Israel Northern Community te ti buai tumin rocket anon kap chuak lea rocket thren khat ten safet lampang hanpan boka heng rocket roll zinga tam tak chu IDF ten an kap thlatoni ti an reporta The Times of Israel chuan mun ranga thil thlen dan kim chang takero chu engma hriat thei ani ri lowani hanti ole khati jong kha report kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thlir tu le ngai thatu te kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan ngen chewa ti chon lowin en kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia